Республикага Элбек Аян суулунун орбут үлэхет бастыңа урожай командатыр өгүз кайылары алтабыт сахабы волейболга клуба териллитигер, онна хакахерегер волейбол сайдытыгер сүнкөн кылаты киллербит. Василий Непряхинганамы турнирга Василий Ивановичтин өрсөлгө бирге оннобут күрактаспит доғотторо ветераннар күстә командалары төмүстүле. Беги көлүнө волейболисттер Элбек Аянмы игровой көлүнгө хакалы волейбол ден Сахава болбалы сакытыр сытыы ойнылар болдулар, төртөө ойночуларда Эржон она жакталдар командалары каддарыта уларты хөлдөн киттелен истилер, энегенен көрөргө бет серге хентерехиней болла. Туста командага Эржон бахитарарыгын нактарына жакталдар кирен балыгыны топсаран берелер. Сахава хенен бочота мастер ден терилен турар. Ол бочота мастер ден тон унурлебет, он хакабат олабы жондар ден. Финалга Руслан Жирков капитанна, Катас она Николай Байшев капитанна, Мехаластан төңүлү клубтарын командалары бастыгы месехин кийсилергер Катастар кайыны хетештилер. Бары тевистеңдер, онан биһиги бу мандыктың ойнуга кайбыттан улустен үрдүбүт. Василий Непряхинагытта бирге пограничный частка сулус палабы доғотторо, итенне бөлүү халыма солун тутуутун терилтете сөрүн бериштери туродулар. Турнир удался, был очень напряженный, испытывали очень много положительных моментов. Василий Непряхинганамы сахава бол бастыгы турнира сәргәхты көктөктүгө аста, мантыныла сыла етерилен ытылыга, Бағлай Пасельскай, Саха телевидениете, Жокускай.